Ko e whatapu e kua si ano hawhaki, pia o ko tau kau whatahatua i he pongpongi ni i he ngahi polkalama, o e whamawhola, o e ngahi o wau, o e kamakamata pe, o e whanofo ki ngahi tau ngā ue, o tau kau whatahai. Ko e o wau ko ni ko e wau lot whawhetai, ai potu ngā ue anko mo e anko ngā ue, wanoa uowa. Ko e nau kawenga ngā ue o e tau ni, ko e langa whare māma tu loa, ki hatonga monu i au. Whahako anyway he holo whare masiwa i Tailulu, ko e ho wau lot whakawhetai. Ko e tō taha tene whahako hoko e tau polokalama, ko e tōni tare kita, ko iskeri oko, ko e whawhalangi, ko e tangatai ki paremia o tonga. Ono polo huakawa meriko, pea ko e eik minista pe foki au malu ai, ai potu ngā ue ako, mo ako ngā ue. E lot whakawhetai, ko e whaiwhekau. Doke taha taria i niu mei tolu. Tene whai e o au e lotu whawhetai. O e aho. Ka ko iskeri oko. Ko e whakatau ke ia o e polokalama ai o wau lotu whawhetai. Polokalama pongpongin. Tamo e tolutahai o tua, tu e universi. Tamo King Tupowono, tu e Tonga. Tamo e tahine kuini, kuina naspau, whare hamo heofa. Tamo Fiela Kepa, kamai hau eike whanua. Tamo Honorable Huakamiriko, ko eik pare mia Tonga, ko eik minista, pun ngai ako mo ako ngā ue, ako whawhalangilangi a pongpongin. Tamo atu, mafto ki whare maama, mafto ki mana mo ui, maftae uluafi, moha tāpure. Tamo e tātai ki whaiwhekau, tariai ni me tolu, ako pure ako e ako anga teolosia, sia tau tai. Tamo e ofisa pure ngā ue, pure reo. Potu ngai ako mo ako ngā ue, pone pat taun sila. Kau tare kita, ngā hiwa, potu ngā ue ako, kau ofisa maalunga, kau pure ako, kau whai ako, kau ngā ue tokoni. Mo kau ngā ue kotoa, potu ngā ue ako, me funga vai lahi, nu seila la, hafuluhao, foi one, wau ki funga whanua, pe motonga eiki. Ngā hihoa ngā ue kotoa mga ngā kau ngā mea e potu ngā ako, pe tala mo kā pui ka whakakat, e whakatau kei, te polokalama e pongpongini. Tau whawhetai, kei tere ki mamana e neo wha. Ne kei whakatonu ai, e tau laka neo ni kai tuha, kai o tau tolo e polokalama na tau amanaki ai, ke tau whawhetai whakataha, whakailongai e kamataanga o tau whakako e tau ni. Whawhetai ko toho tau tāpuaki, na tau lotua, ke tau i e fu he wikeni, pia kua tokoni mālangi, ke ua na toi toloi e tau ako, whamārola hi atu. E kai te utoi whakaloloa, ka whakawhei heni, e tare kita, e waa tānak whakamatala, whalaanga e potu ngā ue, edit, kalaftoni la atu, ke ne whakahoko, a ere tari pongpongini. Tapu ke a whio tai ha mai. Kore ke u whakamarumaru te tala whatapu ko e ongo ngā e aho, mono ngai whatongia. Ha pai veu, tala ki wawa. Ongo niwa. E ua kau ai a tonga tapu. Ta awhi e la, ta tau hike malu. Ko tau haka i lang ko tau. Ek paremia. Minista o ako ngā ue, polisi, ma tau maru i whanua, ko mau haka i lang ko tau. Ho mia mai, ke whakoloa, e kamataanga, e ngā ue ki tunga mātua, mo whine mātua, whare māma o ako.
Ko hopo la a he taftonga. Ko huelo e la a o mā maloa. Lungi ai o tuanga ofu. To oa e loto pia fifia. He tonu ai tu ai moonia. Ngana pe kakalaya. Mono kuonga. Ko e aho pe nia kai vai. Pea ko ia pe iloai. O wau whafonga e atu e pure ngā ue. Pure ngā e ako. E tai lele e whituuna. Ho mea mai ke whakoloa ka atuanga koeni. O wau whafonga e pure ngā ue. E tai lele e tantai ki whaifkau. Pure ako e korisi sa tautai. Ako e tiuta maa lolo e korisi tonga. Pea mo tonga high school. E o mea mai ke tuku mai hata apuaki. Ma si tunga maa tua. Ko omi ho na uma ke polata aki e whikau e ako. Malo e loto, malo e hufia. Tai lele ene pure ngā ue. O putunga e ako, mua ako ngā ue. Ho loto lahi. Ki whetau laki mo ngahi pore na tula. Kai whotu e tau mua. O atu hene taritari, e kau tokon tare kita. Kau pure ako. Mo kau whai ako kotoa e o tonga. Heo mou katoa mai, ke tau fuafua kumi ki he eki, ke tau ilo ahono sai. Ko tatari ma kehe fogeni, e kau tangataik, me kau funeik, na mou lele i mai ai a mao e ako, o mou pasi mai e fuka, ke mau hoko atu. Malo e ngawe. Tatari lene, tare kita, mo mai moa e polisi, o mo mea mai ke whakato, e whatongia a mo ekminista. Tata lelei e tonga kotoa, mo mea mai, he ngalua pe, ke tau whataki, mo whai a lotu mo hufia, ko hi, ho mo ki mātua whai whatongian. Watawange ke toka ene hoi fua, ki lotu o tau te wat ki ai. Lewe malanga tau. I rau oko atu ki he o au lotu whawhetai. E lau atu e mere ka kala kau fusi ta hafe, o fisako. Une wahenga malolo he taun. E himi, pe hoko atu ki he resoni, lau atu e te vita tari wakalahi. O e purako leo o e tist. Pea e whakahoko atu he tangatai ki whaiwhikau, ha whakaloto lahi, pea mo e lotu whakawhitai. E Reverend Tariai ni me tolu ko purako, e peko te leo sia, sia tau tai, pea tau toki hoko atu ai, malo. Ko himi ke kamata aki ai tau lotu whawhetai ki o tau eki e pongpongi ni. Ko himi te au hongful maa whaa. Himi tātā whaa mu kata ka mea ke tau hiwa. Te lawat pea besi ulaki, ni ma pea moe ono. Eiki koe o whaa au, koe moana loloto, pea ngalo hifuki ai, e ngāhi a ngahia, pea kua ufi ufi, e kukovi ko toa pē. I ngahi pe au lahi, pe a mole ia te au, a e ku ngahi tokoni. Ka e mau pe e kutui, e tamai ki a te koe.
vai hok sino, pe vai mo loto, e popo e taulani, hok lau mali e holi, pe awongo yo ilo, ai ofa tai ngata. Wholafola e rau ma tau tolu ki he aho koeni. Kospelina e tohi e luke, vai nima. Ti rau pe mei he vesono uloa ki yono hongofu mātaha o i konga. Luke vai nima, vesi uloa ki hongofu mātaha. Pe ono whakarea. Pe koe aho e taha, na wheta omi mai ke te ia hafu kakai. Monau whakawhanongo ki he wholofola ai otua. Pe aku tuu a si isu e mata ano vai o kene sareti. Iroange, nane wakai hango ki i waka, o ku tau i he mata ano. Te ku alu me ai ai kautou tai, o fō hunau ngahi kupenga. Pe heka ia ki he taha o yongo waka, aia koe waka o Saimone. Pea ne kore ke teia, ke tukutuku si i atu mei uta. Pea ne nofo hifo o whai e ne ako ki he kakai mei he waka. Pea ko osi e ne rea, nane pehe ki a Saimone. Tuku atu ki he moana, pea a au homo ngahi kupenga ki haika. Pea tari e Saimone o ne pehe ki ai. Ei, koe pōka atoa mo e maunga ngau. O ikai mau hamata ika. Ka i ho mea teu a au pe ai kupenga. E nau whai ia, na nau hao hafu tākanga ika. Pe kamata mahae mo nau ngai kupenga. Pe nau taalo ke nau kaunga tau tai e waka e taha. Ke hau o tokoni ki nau tolu. Pe nau hau, o nau whakawhonu, ai ango waka whakatou osi, o na kamata ngoto. Pe he sio ki ai, a Saimone Pita, nā ne hinga atu ki he tui o si isu, o ne pehe. Me atu eik, me hoku waka, e koe tangata, anga hala hau. He nāne mou tāwhu ua, pe pehe mo ki nau tolu na ia te ia, he ola, e nau hao. E pehe foki, a se misi mo sione, koe anga foha o se peti aia, na kau mea mo Saimone. Te tari e si isu ki a Saimone. Oua e manawahe, me he taimini, te ke pō tangata. E kunau omi ai anga waka ki uta, na nau i aki kotoa pē, o mui mui ki a te ia. Amen. Me tare si suki a Saimone, o e manawahe, me taimini te ke pō tangata. Me kona o me ango waka ki uta, na nauri aki kotoa pē, o mui mui ki a te ia. Ko ngo le leo si sukalaisi ana whai ko ia e luke, kono ni mau e wahe, pe ko e hangofulu, pe mo e hangofulu mata, o e konga, ko e kaweinga, ko e otua, ho tau pāre tu a. Ko e otua o kui ki tau tolu ke tau tai tangata. Tap mo e a whio ai o toa mawhi o tau lotolotonga. Tap mo e ne a whio ko e hau e o tonga ki tu pōwono. Tap mo e tahine kui nanas pau. Tap mo e pare mi au tonga.
Whawhi whalanglangi o i kātoa ngāni, ko Eik Minister o i ako mo i ako ngā ue, Honourable Hoakawa Meiriku. Ko kore ke uhuwhanga e ngai whatap kotoa pē, kua o tataki aki aki tautol, he tangata e ki takontare ki tā, whapapalahi, ke ngai tuunga kotoa pē, mō mea mai. Mō tōl kotoa pē, kua mau ai whainga maari e ke ikuna. Kua mō mea mai o au ki he te pi, koe kau pensoni, mau wahenga mālolo, kau maa ki mō tōl. He tūtoni ai toke tā mau e whainga maari ke poaki mālolo ka mai ngai whamiri ko tōpe. Ki nau tōl, nau pekia o tōnga e whai whatongi a pia mei o ka tōpa o e tāu motua ki he sānuari o e tāu who'o. Lau manu lau tā poaki i he whainga maari e koe ni. Wholwhola e tamatu i ki tonga. E tau whakawhana e tō koe otua. Ho tau pāre tu a. O lawe i hifo ki he polo kalama pa mo kaweinga wholau e tau who'o ko eni. New blessings beyond the new norm. Kia te au ia ko e tāpua ki ko osi ia. Ko osi mai tāpua ko tō pēa lo tolangi. Ha ere mai ia mo e tamasi ko sisu. Ko monu ia ia. Ko monu ia ko ha ere mai ai o toa. Whawhetai peto e whawhetai ho tau lau maari e. Ko e tāpuaki au e hoa. Ka koe talanoa ai, koe talanoa tautai. Maari e he koe kawako e ni ai e ki. Pea koe taulu e tu e ngahi ako, koe api ako e ni. Kai peke aha ofisi, kai peke aha kompiuta. A singa he koe whai ako me a holo be. Pea koe fua e hala. Pea koe ki kau ako, koe kau tangata tolahi, koe kau tangata tautai o kāleri. Pea hono ui e ne kau tangata, koe kau tangata ina nau furiha maamani. Aki e nau talaki a ngongo lelei. Koe tāpua ki, ni blessings, koe otua, koe tau pāre tu a. Mea i pe whanua ku talamai koe tūkunga pia moe kere ko ia ku tō, ko kere ko ia ko efu ko ia ku tāpua ke funga o whanua ai. Tala mai ne kai ke mateu ki ai. Aku sai be tau nonga be mo fie maari e. Manu ia. Ka ko ia ku ne maua e o tua se ko pe mono pare tua. Tu e ne whalala ke sihova ko no o tua. Manu ia ka koe mafi. Kai ke mawhasia, kai ke ongosia, kai ke vai ia. Ko ne iloa ana ne whakaukau tai mahakurea. Ko hono mamana ona ia ke angengu ki he vai, pa ko ia o kai mahaloi anke lahi hono iwi. Oa, ko e tautupu ia e mea pe ongosia pe vai, ko e talawo ia e humu. Ka ko hamata tari ki a sihova, e whafou hona ungu. Te nau puna ki o lunga hange hai kare, te nau lere o i kai ongosia, haere o i kai vai. Ko otua ho tau pare tu a. Ko otua ho tau pare tu a, pe talamai e pongpongi ni a re soni, ko e ni tahi kāleri. Ko otua une ui ki tau tolu, tau tai tangata. Ko lau pea kui a pita pa moe ongo koe kau ako no ui e sisu tala mai koe kau tau tai. He nai mau hana wika. Tau tai ha. Tala mai na ngangau hona uluhu whae whatapu e poko toa. Kai ke mau haika e taha. And you say you are a fisherman. Koe tangata tau tai koe. Ka koe monu iana e mea mai a sisu. Koe maari e whai ako koe ni, ko whapapalahi ke kau whai ako ko tōpe, ko tau tōlu, tau whafuo a he whakaukau e aho. Koe tala mai ho lo tūm, ho tāwala mo he ke si, he kuliriu ho whakaukau lo ia. Koe toking ngā tupe, ngā ue, liu kawa ho whakaukau koe liriu ia. Pea haere mai e tamasi koe ni, koe tokisia ni a pitai a mo se mismo sione i he mea koe tau tai.
Mea koe tau tai, tala mai, he kau ngā whanongo be ke whai ako a sisu. Ka maari e koe nau whai ki ai pia unu atu ai waka pia tuku hifu ai kupe ngā. Tala mai na kamata ke mahai, hufahai whatapu ai kupe ngā. Pia nau kaila ke kau ngā whanonga. Hau ke tau tau tai ko i kāini, nau hau e futakanga i ka lahi. Kamata ke ngoto e ongo waka, owa. Koe tāpua ki o e houa, pia moe kuonga, pia moe aho. Koe otua. Koe otua. Pia ngoi pe pita ia, ngoi pe pita o kukehe me ani. Ko ho tulu tui he ko ha whare lotu. Koe fu waka tau tai eni, koe fu moana eni. Koe whai ako ia ku kehe. O kai koe whare lotu pe whai ako ia i tahi. Pa koe waka eni o pita, pa tulu tui a pita. Tala mai e pita, I'm not worthy. Kai ke wheunga nei a moau, mahalo mua. Utonu ke uau hau, ai masina koe anga halau. Sisu ke moui. O whamai, mea atu eiki. Kai keu tāwau. Kai keu tāwau. Hena e whaha tau tānoa tohi tapu. Koe tau tānoa tau tai. Ka koe whai ako ia. O ku kehe atu ai tūkunga. Ka koe tamua ai ke taingata. Koe tamua ai whai ako ia ki hange pea pita ko sisu. O mahina o pe ia e tō i tene whawhisinga ia e ki pai he i lotonga e whanonga. Kai oa, koe whai ako. Koe whai ako ko sisu. Pea whai atu pe, talang e sisu o tine manawahe. O e manawahe, he toi manawahe mo sione, manawahe mo se misi, ko hai e tai manawahe. Hena iaha tau taipe he. Pea tulu tui e kau tangata. Ohoa. Ha mea ke mea mai a tau tai. E te ke o tua pei langi. Ha mea ke mea mai a ko waka ko e anga halau. Ko otua ho tau pare tua. Ko otua ne ui ki tau tolu ke tau tai tangata. A ko maari e. Lotonga pe whai whanonga ko e tau tai ka. Whai ako ha tau e whango fulu, tolungo fulu. Malo e whai whatongia. Kau kei hoko at pe whanonga. Ka koe ako ne kina sisu, maari e whai ako, kwa koe be, koe rea o e whanua, he tuku e waka ka whai hakakau, pe mai e whai ako, tuku e koe waka. Tuku e koe waka ka ke mea mai o te ke kakau. Tuku e koe waka. Hena ia whai ako pe ke tuku e waka ka meremo. Hau ta mai e sisu ki a pita. Ko awene o kou mea atu he fukahi wai. Mea mai masi. Haere mai he fukahi wai. Tuku e waka. He koe ai koa. Ha whai ako pe he. Pane talang e ia ke kaua ko i kāleri, ko e umaaki, ko e mere soni e tau ako, ko e toi whawhangu au ke hā. Ata mai mamaha, talanga ta e tui, ke toi whawhangu au ke hā, lea, ma whāhongu tu o lea, longo a, o e momo ingu. Koe whai ako, kua koi bene kau ako, ke nau hange be ko ia. Koe kau tangata te nau ikuna mamani. He kaha me he tene tauwhi ki nau tolu. Vai palo pe, vai fu pe. Koe whai ako. Ma koe teui ke taingata. Mawhitoki mana moui. Mawhitaha e uluafi. Koe teui ke taingata. Koe teui ke ikuna. Kau kai ke aha whai ako pehe.
Koe ne li aki e ngo mātua, li aki moi waka, li aki moi kupenga. Koe otua ho tau pāre tua. Koe otua ne ui ke tau tautai tangata. Malo e fika mo ekonomika, malo e siologi, mo chemistry, mo fisiki, mo historia. Whawhetai. Ko awe nau mau whainga maari e ke uhu atu. Ko nofo bea ne nai kai koha mea palpare mai ko tānoa ke ono ngo fultupu. O kuhe ne ho kaunga ako. Ko laki whai ako i au ko tuna whiela kepa. Ko wake e aho ko kalastaha i anuku alofa. GPS anuku alofa. Ko manatui ko whinau i laiu. Ko whane. Whane koe nai maari mo pone. Fu fefine lai nai kasi ua. Ko maari e manat pia nai whai ako i au a pasi. A e sāwhi u kai kei lope, koe kalas tolupe, koe kalas whā. Nai e whine e ko mai moa. Nai whai ako i e kalas i ono ko se taita pānuwe ululua. Koe pure ako ko tui o ne tau. Nei ai pia li sala. Kanonga tā, whaiwa tā aufa. Ko mana tui pia ku whaalo ko le whainga maari e ke ako he whika ia paula tui vai lala ka maa mere ingere ia. Nau mau whainga maari e kere re atu ki hapai, nei whai ako a manu foto. Hange ka te au ko GPS pangai ia. Nei whai ako pure a manu foto, ko sare si niu lala. Whawhetai o taula maari e. Pau ana ngalo e kau whai ako tu mounga o api. Ai tamai mo whae, talamai e sione weskre. Ne ngoko toa e kau whai ako he api ako teolosia. Laka taha beek whae. O siowa. A tau pare tua. O ne ui ki tau tolu, ki tau tautai tangata. Koe whainga maari e ia koe ni, pēu whalo tolai ki tau tolu. Ko pēpēu koe promotion. E mōre e nau mō ui. Hei lo pēaha nau kakala ia o nau tolu ke whanau tānak tuunga. Ke whaki a nau whalangi langi. Ai ka wako koe ni. Ka koe ki ka wako koe ni e tuwa nau hingoa taingata. Koe whai ako ho. The teacher that makes all the difference. Koe tāpuaki o e tūkunga o e aho, koe whai ako. Nā liringi hono tātā, oua te ke papai warea ke ngutu tamurea. I he mounga awhi, te ki ai aha mounga awhi o tatau mo mounga awhi e kolosio kāre ware. Tape a tātā. Hoke ia ki a tau, betuki a ki a whao. Hei kai wāwā tatau e taulahi hono wāmu e taulahi hono uluaki. Te ki a whainga tā ia e pehe. Ka koe whawhetai, koe otua ho tau pāre tua. Koe otua o ne ui ki tau tolu, ke tau tautai tangata. Koe whalotolahi e whamalo i e whainga maari e mawhi tā e uluafi. Lawea ia nā whalu korisko sia tautai. O tānoa tautai be koe ulere mai me api tautai. Kau kai koe api, pe koe kau whai ako, pe koe kau ako. Koe otua. Ho tau pāre tua. Koe otua, o ne ui ki tau tolu, ki tau tautai tangata. Amen. Take whai pia tau lot, hapapalahi. Eke mau lau manu lau tāpua, kei manu ia pētong. Kai ko hame ai au mau whai, pe ko ha whai ako, pe ko ha teo le son, whai pē ho mau le leita. Ha whai ke whiunga ho mau le leita.
Kai tālonga pia moe awhiana. O koe nei uki he tamatu I, ki hitu pauano ke mau whalala ki ai. Au mau loto lahi ai. Koe aho ia aku kehe. Kau whiawhia pia mawhi tae uluafi. Mawhi tō ki whare māma. Mawhi tō ki whunga mana moui. Kau ia koe hoa. Koe tāpua ki oku awhia ai awhiana. La maali lelei a eik pare mia o tonga. Whawhetai. Ona tataki oi pot ngā o e ako ai whanua. Tāpakina, pe tāpakina, pe a whakamonu ia. Me kau whai ako kotoa pē, me kau tare kita, kau taon tare kita, e kau ngā aue, kau mai, kau ako. O mau whamalo ki he awhiana. Kai kehe, koe kātanga o e ahoni, mau whailonga I pe a whakapāpau salute atu. Kau ia ko ki nau tōl, ko lawa I nau whaiwhatongi a. Kai koa ko mau o ako, mau PA pe a maa koe ako I ki mau tōlu he kau whai ako. Whawhetai. Ai lākanga ko nā wau sia, ko nā wau ki te pi pe nau tatau mai. Ka ke nau whanonga o ke I hoko at pe ki I tāniti. Pe mo ki nau tōlu a ki nau tōlu, ko whai tūtūni ai hala whanonga. Ke whai e tūtūni ko ia ke nau puaki mālolo pe a mehe ngā uen. Tāpue kina pe a whamanu ia. Hei kai ngālo ai hoa ki nau tōlu, mōle si o nau ofaanga, ngahi ofaanga. Wai hala whanonga me he oka topa o e tau kohiri o au mai ki he ahona. Halo, ai tauanga pe, nau tangi pe mo e mari. Koe ako kua whai e sisu, kui kai koe ako pe I mamani o ngata I whai toka. Ka koe ako o pe atu I tua whai toka. Ina si e tae ngata, ka ke nau whiao mo e awhiona, o tae ngata pe a tae ngata. Taki a mau tōlu, a mo e whatongi a o e ahone, mo e maalari, awhiona tō tā pe a e whawhetai mo e whamalo, Wafa beho alo, kalais ka o mau whamoui. Amen. Whawheheni, tare kita,
ako ki wa lau tohi ako loto ako toka mua mo ako tuloa he peta ke fanga kini whahoko atu ngahi whalanglang make mai whahinga ko au e nau whai whatungia malo. Ko tala whatapu e, ko oso no awhaki, e ko kori ke whakamalu atuai. E whawhalanglangi, hange koia ko ke mea, ke polokalama. Ia kore, ke whakatahaangani. Mukatak whamore more, a mo mea haki ki o lunga, ki tau whaiha whakapapa make, ia ki nau tolu, ko nau tō tau, e wā i tau whakako, ko tau situa ke aiwa o mai ke ahoni. Maro au vito, mo mea i fo. Te whako atu ki hono ui, o ki nau tolu, ai kau ngāue ko nau wahenga mālolo, e pehe ki nau tolu, iai ngai whakautua ko tūtūni ki nau wahenga mālolo, whakawhare mahaki, e pehe ki nau tolu, ko nau tō tau, i he wā i taimi koe ni. Whamore more ka te ui at pēo whakahokohoko. Pea moe hokohoko e alfabeti. Ana lupe, kau fusi voi. Nai kamata ngā ue ana lupe au laki o Februari, tahiwa walu wā. I tahiwa walu noa ke tahiwa walu taha, nai hoko ai, ko e toko taha ako, i he ako whakawhai ako atonga. Tahiwa walu wā ke tahiwa walu whā, nai hoko ai ko senior assistant teacher, i he tonga side school. Tahiwa walu ni maa ke tahiwa walu. Na ni hoko atu ai, a ene ako ki hono matai tohi, ko Bachelor of Art i he University of Pacific Tonga. Tahiwa walu hiwa ke tahiwa hiwa wha, na ni hoko ai, ko e whai ako mau matai tohi, pia ne ngāue i he Koris Tonga. Tahiwa walu hiwa ni maa ke tahiwa hiwa. Na ni hiki hake ai ko senior lecturer i he Koris Tonga i pe. Tahiwa hiwa ke waf maa taha. Na ni huu mai o whakakato e polokalama ko he Koris whai ako, ke kau whai ako, o ngau maa o matai tohi. Waf maa taha ke waf maa wana ni hoko ko tokon pule i he Hapai High School. Waf maa toluna ni whokia i hoko atua ene ako, ke ono matai tohi, ko Master of Business Administration i he University of Pacific Tonga. Waf maa wha ke waf maa ni maa, na ni whoki mai ai o tokon pule i he Ewa High School. Waf maa ono ke waf maa walu, na ni hoko atua i koe pule ako i he Hapai High School. Wafe mahiwa ke wafe tahawa, na ni hoko ai peko i pure ako, i ako koris whakawhai ako. Wafe tahatolu, na ni hoko atuai ko i pure ako, i he ako maalu ngā nge peko i tihe. Wafe tahawha, na ni hoko ai ko i Chief Education Officer, i he ako, i he tawha ko i artist. Wafe tahawha ke wafe tahanima, na ni hoko ai ko Chief Education Officer, i he waa ko Quality Assurance, i he exam unit. Wafe tahanoke, wafe tahafitu, na ne whoke hoko koe pure ako, i he ako maalu ngā ngepe koe tihe. Wafe taha walu ke wafe taha hiwa, na ne hoko atuai koe Chief Education Officer, i he Quality Assurance, ka i he tawhake o sila pā. I he wafe taha hiwa, na i whakaloloa i he potu ngā ue, a ene ngā ue ke ne hoko, koe toko taha ngā ue kontureki, i he tau e ua. A hono sa anuari wafe ua noa, na ne hoko ai, koe tokoni tare kita, ki he wa silapa e potu ngā ue. Pe he wafe ua taha ki he wafe ua, na ni hoko ai ko tokon tare kita i he wa tatau pe. Na i kakato e ngā ue ana lupe a hau tolo sa anuari wafe ua. Fe unga katoa e ngā ue ana lupe ki he potu ngā ue, mo tau e tolo ngofuru maa hiwa. Ko reo tia ika, na iloa, ko reo tia aunga. Ko reo tia na ni kamata ngā ue a ula ko Februari, ta hewa fitu hiwa. I tahewa fitu hiwana ni hoko ai ko DUT, ko Teacher and Certificate Teacher, i he lautohe puranga ngere ia.
Tahi wawalu noa na ni hoko atuai ki lau tohi puleanga a holonga i wawau. Tisema tahi wawalu noa na ni hoko atuai ki lau tohi puleanga ha lau furi. Tahi wawalu tahana ni hoko atuai pehe la kanga tatau ki lau tohi puleanga a holonga wawau. Tahi wawalu wa ki tahi wawalu tolu na ni hoko mai o wako ihe korisi yako whawhai yako. Tahi wawalu wha ki tahi wawalu fitu na ni hoko ai ko SAT i lau tohi puleanga a holonga wawau. Tahi wawalu walu ki walu hiwa na ni hoko ai he la kanga tatau ki he wawau high school. Tahi wahi wanua ki he hiwa tolu na ni hoko ai pe he la kanga tatau ko SAT lau tohi puleanga a holonga wawau. Tahi wahi wawha ki he hiwa nima na ni foki mai o whakakato e ni ako i he korisi whakawhai ako. Tahi wahi wano ki he wafe na ni hoko ai ko senior assistant teacher diplomat i he lau tohi puleanga a whasi. Waf mātaha ki he waf mānima na i he la kanga tatau i he lau tohi puleanga a kolomotua. Wafe maano na hoko ai ko head teacher grade 1 i lau tohi puleanga a kolonga. Wafe maano na hiki haki ai ki head teacher grade 2 i he lau tohi puleanga a nautoka. Wafe mafitu na hoko ai ko tokon puleako kalastol lau tohi puleanga a lapaha. Wafe mafitu ke wafe mahiwa na ni hoko ati he lakanga tatau ki he lau tohi puleanga a havelu. Wafe hofulu ke wafe tahataha na hoko ai ko tokon pule kalas uraki i he lau tohi puleanga nuku alofa. Waf tahawa ke waf tahatolu na ni hoko ai ko puleako kalastol i he lau tohi puleanga a whasi. Waf tahawa na hoko atua he lakanga tatau ke lau tohi puleanga a whanga. Pe he wafe e pereri waf tahawa na ni hoko ai i lakanga tatau ke lau tohi puleanga a tere. Waf tahawa ke waf tahafitu na ni hoko ai ko puleako kalasiu lau tohi puleanga pea a tere. Waf tahawalu na ni hiki haki ai ko puleako kalasiulaki lau tohi puleanga ngere ia. Waftahiwa na ni hoko ai ko senior inspector of school i he waa potungai ako i wawau. He wafe wanoa ki he wafe wataha na ni hoko ai he lakanga tatau pena whakaloloa ke ne toi hoko ati he tau e ua. Pe i aho ua sa anuari wafe wanoa whakataha pa mo aho tolu sa anuari wafe woa na kakato ai ne whai whatongia ki he potungawe wheunga katoa ia mo tau e whango fulu mataha. Ko lesieri matoto latu. Ko lesieri matoto latu na kamata ngawe a hawano fe pueri ta hiwa fitu hiwa. I tahi fitu hiwa na ni hoko ai ko UT lau tahi pureanga wheretoa i wawau. Ta hiwa fitu hiwa ki he tahi wawalu noa i he lakanga tatau lau tahi pureanga a ovaka. Ta hiwa wawalu noa ki tahi wawalu wha he lakanga tatau lau tahi pureanga longo mapu. Ta hiwa wawalu nima na ni huai ki hako kosifai ako o whakakato ai ako ai. Ta hiwa wawalu ono na ni hoko ai ko probationary assistant teacher lau tohi puleanga a tawa. I tahi wawalu fitu na hoko atu i lakanga ko SAT lau tohi puleanga a hou mai wawa. Tahi wawalu lakanga tatau pe ka hiki atu i lau tohi puleanga ha lau furi. Tahi wawalu hiwa ke tahi hiwa ono i lakanga tatau i lau tohi puleanga a longo mapu. Tahi hiwa fitu i lakanga tatau lau tohi puleanga a Riviera. Tahi wawalu ke tahi hiwa na ni hoko atu pe lakanga tatau ko SAT lau tohi puleanga a tawa. Wafe ke waf matolu na ni hoko ai ko teacher in charge grade 3 lau tohi puleanga a wharewai. Waf mafa na ni hoko ai ko infant mistress grade 4 lau tohi puleanga veitongo. Ye waf manima ke waf maono na ni foki mayai whakakato e proklama ko diploma e koriswhai ako. Waf mavalu ke waf tahano na ni hoko ai ko senior assistant teacher diplomat i lau tohi puleanga angere ia. Waf tahafitu ke waf tahawalu na hoko ati he lakanga tatau lau tohi puleanga pea ngere ia. Waf tahiwa na ni hoko ai ko puleako kalastol lau tohi puleanga a veitongo. E wafe wanoa ke wafe wataha na hiki haki ai ke he lakanga ko assistant senior education officer i he waa ai inclusive education unit. Whiunga katoa ai tau ngau e resieri matoto latu mo tau e whango fulu maua mo mahina e tahataha. O mata moana mo he tau wharemaka. Nani kamata ngau he aho wawalu siulai tahiwa hiwa noa. E tahiwa whamore mo tahiwa walu noa. Tahiwa walu noa na hoko ai ko UT lau tohi pureanga fotua i hapai. Tahiwa walu taha na hoko ati he lakanga tatau lau tohi aanga hai e ua. Tahiwa walu wa he lakanga tatau ko UT lau tohi pureanga fotua i hapai. Tahi wawalu tolu ki tahi wawalu wha i he lakanga tatau, lau tohi pureanga a koulo i hapai. Tahi wawalu nima na ni huai ki ako sifai ako.
Tahiwa walu ono ke tahiwa hiwa walu na hoko ai the senior assistant teacher ia lau tohi pureanga anga hai eua. Ia tahiwa hiwa ke waf mataha na hoko ai the infant mistress grade 2 ia lau tohi pureanga atufu wai i eua. Waf mawa ke waf mafa ia lakanga tatau kana hiki ki hatua eua. Waf manima ke waf mahiwa ia lakanga tatau pe ia lau tohi pureanga a ohonuai eua. Waf hongfulu ke waf tahatolu na ni hiki hekai ke pureako kalas nima ia lau tohi pureanga a hou mai eua. Waf tafa ke waf tahanima na hoko ai ke SAT ke lau tohi pureanga anu kwalofa. Waf tahano ke waf tahawalu na hoko ai ko e principal ke pureako kalas nima i he lau tohi pureanga tufu vai i eua. E waf tahiwa ke waf e wanoa na hoko ai ko tokon pure kalas iua ia lau tohi pureanga a ohonua i eua. E waf e ua taha na hoko ai ko e ofisa ko ia lakanga ko assistant senior area organizer i he vaa e lau tohi i eua i pe. Na kakato e ne tau ngawe i hatolo sa anuari wafi uowa. Na whiunga katoa e ne tau ngawe e moe tau e whaangu fulu mātaha e moe mahina e ono. Ko ana whi nau wao motou manua pangai. Na kamata ngawe i hau uraki o Februari ta hiwa walua. I ta hiwa walua ke ta hiwa walu tolu na hoko ai ko UT lau tohi pureanga fotua. I ta hiwa walu whana i lakanga tatau lau tohi pureanga whakakai. Ta hiwa walu nima na hoko ai ko tō tahako i ako kosi whawhai ako. Ta hiwa walu ono na ni maa wa lakanga ko probationary assistant teacher i he lau tohi pureanga a uiha. I ta hiwa walu fitu ke hiwa whana hoko ai ko SAT lau tohi pureanga mata aho i uiha. Ta hiwa walu nima na hoko ai ko infant mistress lau tohi pureanga tatau pe mata aho i uiha. I ta hiwa ono na hoko ai ko teacher in charge i he lau tohi pureanga a o ua. Ta hiwa fitu ke ta hiwa walu na hoko ai ko SAT i lau tohi pureanga a uiha. Hiwa ke waf mafa na hoko ai ko teacher in charge grade 2 lau tohi pureanga a o ua. Na foki mai ke korisi whakawhai ako whakakato e proklama diploma i ta waf manima ke waf maono. Waf mafitu ke waf taha fitu na hoko ai ko whai ako mao diploma i lau tohi pureanga a havelu loto. I waf taha walu ke waf taha hiwa na hoko ai ko tokon pureako kalasiua lau tohi pureanga a whanga o pilo levu. I wafe wanoa ke wafe wataha na ni hoko atu ai ko pureako kalasiua i he whanga o pilo levu he lau tohi ko ia. Na kakato ene tau ngā we i hau taha o sanuari wafe uowa. Whiunga katoa ai ngā we a ana whina wā mutou mano pangai me tau e whangu fulu. Whanoa. O sāte ki halarewa kaufusi. Na kamata ngā we a huoua Februari o Epeleri ta hiwa walu taha. I ta hiwa walu taha na ni hilakanga ko UT lau tohi pureanga mounga o ne. Ta hiwa walua ke walu tolu na hu mea ki korisi ako whawhai ako. Ta hiwa walu wha na hoko ai ko probationary assistant teacher lau tohi pureanga pangai hihifo. Walu ni mana hoko ai ko SAT lau tohi pureanga whakakai. Walu ano ke walu fitu na hoko ai ko e tapisi ako i he korisi ako whawhai ako. Ta hiwa walu ke ta hiwa walu hiwa na ni maa welakanga ko assistant teacher diplomat i he Ewa High School. Ta hiwa noa ke ta hiwa fitu i lakanga tatau kana hiki mai o ngau he wasilapa i potu ngau e. Ta hiwa walu na ni foki ai o hoko ko toko taha ako i University of Pasifiki o maa wai hono matai tohi ko Bachelor of Art. I ta hiwa ki he uafe na hoko atu ai ko officer ako ko education officer i he wasilapa i potu ngau e. Waf mataha ke waf matolu na ni maa welakanga ko audio visual aid officer i he itu tatau pe wasilapa. Waf mafa ke waf mawalu na hiki hake ke lakanga ko assistant senior education officer i he wasilapa. Pe waf mahiwa na hoko hake ai ke lakanga maalunga ko senior education officer i he wasilapa pe. Waf hongfulu ke waf tahataha na i he lakanga tatau ka i he tafaaki o policy and planning. Sune waf tahano ke waf tahiwa lakanga tatau ka i he waa o human resource management. I he wafe wanoa na hoko ai ke lakanga ko principal education officer i he waa tatau pe i he human resource management. Me wafe woful mataha na hoko ai ko principal education officer i he waa tatau. Pe ia o ke ahawha o September wafe wataha na kakatoa e ne tau ngawe. Whiunga katoa e tau ngawe a sa te ki halarewa kaufusi te moe tau e whanoa. Ko mere kakala kaufusi tahafe.
Mereka kala kau fustahafe na kamatanga awe au lako Februari tahiwa valu lima. Tahiwa valu tolu ke tahiwa valu fa na ni ako ai ko siak fa fa yako. Tahiwa valu lima na hoko ai ko UT ia la tohi puranga nuk alofa. Tahiwa valu no ke tahiwa valu fitu na ni hoko ai ko e toko tahako i he ako fa fa yako. Tahiwa valu ke tahiwa hiwa na ni ma lakanga ko senior assistant teacher diplomat i he tonga side school. Tahi wafe ki waf mawa na ni hokoi ko purea ko kelas tol i la tohi puranga onua. Waf matolu ke waf mafa na ni hoko ko lakanga ko school broadcasting officer ki he wa ngah lau tohi. Waf manima ke waf mano na hoko ko junior deputy principal i tonga side school. Waf mafitu ke waf mavalu na ni hokoi ko purea ko kelas uraki la tohi puranga nuk alofa. Waf mahiwa ki he waf tahawa na hokoi ko senior lecturer i he Tonga Institute of Education. Waf taha tolu ke waf taha nima i la kanga tatau ka i he wa ako ia ngā kamata ngāu i a losena i a hawanoa o katopa tahiwa walu noa. I he tahiwa walu noa ke tahiwa walu tolu na hoko ai ko e UT i lau tohi pureanga whakakai. Tahiwa walu wha i la kanga tatau lau tohi pureanga haano. Tahiwa walu nima na hoko ai ko e toko taha ako i he ako korisiako whakawhai ako. Tahiwa walu no ke tahiwa hiwa tolu na hoko ai ko SAT lau tohi pureanga whakakai. Tahiwa hiwa wha ke tahiwa hiwa nima na ne foki mai ai o ako he korisi whai ako. Tahiwa hiwa no ke hiwa hiwa na hoko ai ko senior assistant teacher diplomat i lau tohi pureanga whakakai. Wafe ke waf matolu i la kanga tatau lau tohi pureanga haano. Waf mawha ke waf maano i la kanga tatau ka i lau tohi a whakakai. Waf mafitu ke hongo fulu na officer in charge i lau tohi pureanga a whakakai. Waf mataha ke waf tahanima te foki la kanga tatau ko senior assistant teacher diplomat i lau tohi pureanga a veitongo. I waf tahano ke waf tahawalu na ni hoko ai ko pureak ko kalastol i lau tohi ai pia a veitongo. I waf tahiwa ke waf e ua noa na ni hoko ai ko pureak ko kalasiua lau tohi pureanga a toko mololo. E waf e ua taha na ni hoko ai ko pureak ko kalasi uraki i lau tohi ai pia a toko mololo. I au tahafito sa anuari waf e ua na kakato ki ai ngaue alo sena musie. Whiunga katoa e ne tau ngawe, mo tau tolongo fulu maawalu. Ko fifita, moala, kalo. Ne kamata ngawe a fifita, e au laki Februari, ta hewa walu faa. Ta hewa walu faa ki he walu fitu, na hoko ai ko e probationary assistant teacher, lau tohi pureanga toula i wawa. Ta hewa walu na SAT, lau tohi pureanga neyafu. Ta hewa walu hiwa ki hiwa noa, hila kanga tatau, lau tohi pureanga pangai motu. Tahiwa hiwa taha ki hiwa wa he la kanga tatau, la tohi pureanga tau mololo. Tahiwa hiwa tolu ki hiwa nima, na e hiki mai ki lau tohi pureanga kahoua. Tahiwa hiwa no ki hiwa walu, na hoko ai ko infant mistress grade 3, lau tohi pureanga a fotua. Tahiwa hiwa ki hiwa fe, na foki mai a whakakato e proklamakwe ko sifai ako ki he diploma. Waf mataha ki waf manima, na ni mau, a SATT, lau tohi pureanga kahoua. Waf mano ki waf tahataha he la kanga tatau, lau tohi pureanga toula. Waf e tahawa ke waf tahano i he lakanga tatau kai foki mai ke lau tohi pureanga a kahoua. I he waf tahano ke waf tahafitu na ni hoko ai koe pureako kalastolu i he apiako tataupe. E waf e tahawalu ki tahiwa na ni hoko ai koe pureako kalasiua i lau tohi pureanga a popua. E waf e wanoa ke waf e ua taha na ni hoko ai koe ofisa koe he lakanga koe assistant senior area organizer i he waa o lau tohi i tonga tapu. Ne kakato e tau ngāue a fifita, e a tolu, sanuari, wafe e ua. Whiunga katoa e tau ngāue a fifita kalo, pe mo e tau e tolu fitu, pe mo e mahina e tahataha. Ko ana hamala skareti. Ana hamala skareti ne kamata ngāue e a tahawalu, e peleri, tahewa walu whaa. I tahewa walu whaa na e hoko ai, ko UT, lau tehe pureanga folaha. Tahewa walu ni mana, ni foki ai huke ko siak whawhai ako, tahewa walu ono na ni maua e lakanga ko senior assistant teacher he lau tohi pureanga halau furi. Tahewa walu fitu he lakanga tatau lau tohi pureanga waini. Walu ki he walu hiwa he lakanga tatau lau tohi pureanga halau furi. Tahewa hiwa noa ke tahewa hiwa fitu na ni hoko ai ko infant mistress grade 4 lau tohi pureanga a koloa. Tahewa hiwa walu na hoko ai ko SAT lau tohi pureanga rei matua. Hiwa hiwa ki he uafe na hoko ai ko infant mistress grade 2 lau tohi pureanga wheretoa. Waf mataha ke waf manima na SATA lau tohi pureanga halau furi. Waf mano ke waf mafitu na ni foki mai whakakate proklama diploma
i he ako whakawhai ako. Pei waf mawalu ke waf e wanoa na hoko ai ko SATT lau tohi pureanga tua neki vale. Pei waf e tahataha i lakanga tatau lau tohi pureanga aha lau fui. Au tahafitu sa anuari waf e uowa na kakato ki ai ngā ue a ana sikareti. Whiunga katoa ni tau ngā ue pa mui tau e tolongo fulu maa fitu mo mahina e hiwa. Heneri o kona toke lau. Kamata ngā ue heneri a hawano September tahiwa walu tolu. E tahiwa walu tolu na hoko ai ko UT lau tohi pureanga tau mololo. Tahiwa walu whaan i lakanga tatau lau tohi pureanga hasini. Tahiwa walu nima na huwai ke korisi ako whakawhai ako. Tahiwa walu ano na ne whai ako ako ai i lau tohi pureanga aha ano. Tahiwa walu fitu na ne mao lakanga ko SAT lau tohi pureanga aha ano. Tahiwa walu lau tohi pureanga o ua. Tahiwa walu hiwa lau tohi pureanga tungua. Tahiwa hiwa noa ki hiwa taha lau tohi pureanga lo tolu. Tahiwa hiwa ua lakanga tataupe lau tohi pureanga atere. Tahiwa hiwa tolu he lakanga tataupe lau tohi pureanga fua motu. Tahiwa hiwa faa ki hiwa ono he lakanga tataupe lau tohi pureanga vaini. Hu mai ki ha kolis fai ako proklama diploma i tau tahiwa hiwa fitu ki hiwa walu. Tahiwa hiwa hiwan ani maua he lakanga ko senior assistant teacher diplomat i lau tohi pureanga malapo. Wafe ke waf maua lau tohi pureanga fua motu. Lakanga tataupe. Waf ma tolu ke waf ma nima lakanga tataupe ka lau tohi pureanga kai aware. Waf ma no ke waf tahavalu lakanga tataupe lau tohi pureanga fua motu. Waf tahiwa ke waf e ua taha na hoko ai ko pureako kalastolu lau tohi pureanga hasini. Kakato e ngā aue a heneri toke lau au tahafitu sanuari waf e ua. Whiunga katoa e ni tau ngā aue me tau e tolungo fulu mafitu. O lesieri atu senf ulu ngā manu. E kamata ngāwe e toko taha koe ni a hau ua Februari tahiwa walu nima. Tahiwa walu tolu ke tahiwa walu whana ni ako ai i he ako whakawhai ako. Tahiwa walu nima na hoko ai koe whai ako tokoni ako i lau tohi pureanga tua neki vare. Tahiwa walu ono ke walu hiwa na i he lakanga tatau ko SAT i he lau tohi pureanga atua neki vare. Tahiwa hiwa noa ke hiwa ua i he lakanga tatau lau tohi pureanga halau furi. Tahiwa hiwa tolu ke tahiwa hiwa wha na hoko ai he lakanga tatau ko SAT lau tohi pureanga a olo ua. Tahiwa hiwa nima ke tahiwa hiwa fitu, na hoko ai ko infant mistress grade 4, lau tohi pureanga a otea. Tahiwa hiwa walu, na hiki hake ai ki he lakanga tatau, ka koe grade tolu, lau tohi pureanga a halau furi. Tahiwa hiwa ke wafu maa walu, na hoko ai ko first assistant teacher grade 3, lau tohi pureanga a tua neki ware. Wafu maa hiwa ke he wafu tahataha, na hoko ai ko acting teacher in charge grade 1, i he fitu tataupe. Waftaha waki he waftaha nima, na hiki mai ke lau tohi pureanga atoula. Waftaha no ke waftaha walu, na hoko ai koe pureako kalasfa, i he lau tohi pureanga atoula. E waftaha hiwa ke waf mataha, na hoko ai koe pureako kalastolu, i he lau tohi pureanga aha lau furi. A tahafitu sanuari wafe uowa, na kakato ai, na whaifatongia e toko tahani. Eunga katoa ni tau ngā wepa, mo e tau, e tolunga fulu maono mo mahina e tahataha. Hota ia whanua. Kamata ngāwe e toko taha ko ni a hua fitu sa anuari tahiwa walu ono. Tahiwa walu whaaki he walu nimana e ako he koresi whawhai ako. Tahiwa walu ono na hoko ai ke tokoni whai ako whakaanganga he lau tohi pureanga rei mātua. Tahiwa walu fitu ke walu hiwa na hoko ai ke SAT i he lau tohi tataupe. Tahiwa hiwa noa he lakanga tatau ka he lau tohi pureanga nei afu. Tahiwa hiwa noa ke tahiwa hiwa he lakanga tatau ka he lau tohi a rei mātua. Wafe ke wafu mātaha na foki mai ai o ako he korisi whakawhai ako. Wafu maua ki he hongo fulu, na ne maua e lakanga ko senior assistant teacher diplomat i lau tohi pureanga a wheretoa. Wafu tahataha ke wafu taha fitu i he lakanga tatau, ka he lau tohi pureanga fas moe afi. I wafu taha walu ke wafu taha hiwa, na hoko ai ko tokon pureako kalasi uraki, lau tohi pureanga fas moe afi. I wafu wanoa ke he wafu wataha, na hiki hake ai ko pureako kalasi uraki, i he lau tohi pureanga fas moe afi. Au tahafito sa anuari wafe uawa na kakato ai whaifatongia e toko taha koe ni. Whiunga katoa ni tau ngāwe ke potu ngāwe me tau tolunga fulu mānima. Le mek tūkia. Tō taha koe ni na kamata ngāwe hau raki Februari tahiwa walu taha. I tahiwa walu taha na hoko ai koe whaiako whakaanganga i he Niua tō Putapu High School. Tahiwa walua na hoko ai koe SAT i he wheitu tataupe.
Tahiwa walu tolu, la kanga tatau pe, ka hiki mai ki he koristonga. Tahiwa walu whana, e whoki mai ai hu ki he proklama step, ki he koris whakawhai ako. Tahiwa walu nimana, e whoki ki he lakanga, tatau pe ko SAT, ka i he niwa tapu, District High School. Tahiwa walu onona, ni te whoki mai ki he proklama diploma. Tahiwa walu fitu, ki tahiwa hiwa wa, na ni poaki ai, ki ni hoko atu ngā ue tokoni, siasu e siriana taina tonga. Tahiwa hiwa tolu, ke tahiwa hiwa nima, na te whoki mai o hoko atu ko SAT, lau tohi pureanga fua motu. Tahiwa hiwa ono, ke tahiwa hiwa walu, na e hoko ai ko infant teacher grade 4, lau tohi pureanga e wiki. Tahiwa hiwa ke he wafe, na hiki haki ai, i he lakanga tatau, ka koe kalasi tolu, lau tohi pureanga atataa. Waf mātaha, i he lakanga tatau, lau tohi pureanga atufu ai. Waf ua ke waf mātolu, he lakanga tatau pe, ka i he lau tohi pureanga a houma ewa. Waf mawha na hoko ai ko First Assistant Teacher Grade 4 lau tohi pureanga a puke. Waf manima ke waf mafitu he lakanga tatau kai lau tohi pureanga a kanok polu. Waf mawalu ke homofulu lakanga tatau pe lau tohi pureanga a kolowai. Waf tahtaha he lakanga pureanga tua nekware. Waf matolu he lakanga tatau lau tohi pureanga ha lau furi. Waf mawha ke waf manima na hoko ai ko Senior Assistant Teacher Diplomat i he lau tohi pureanga atua neki vare. Waf maano ke waf mafitu i he lakanga tatau ka he lau tohi pureanga a hou mai wawa. Waf mahiwa, wa mawalu mo mahiwa, na ni hoko ai ko OIC lau tohi pureanga a koloa. Waf he ngofulu ke tahataha na tohi foki SATT lau tohi pureanga atua neki vare. Waf tahawa ke waf tahatolu OIC Head Teacher Grade 1 lau tohi pureanga a koloa. Waf tahawa ke waf tahafitu na foki ai SATT lau tohi pureanga halau furi. E waf tahavalu e lakanga tatau lau tohi pureanga tua neki vare. Waf tahiwa ke waf e wataha na hoko ai ko tokon pule e tokotani a tol sanuari waf mawa. Whiunga katoa e ni ngāue ke pureanga pa mo potu ngāue mo tau e woful manima. Se siria lave mai. Sa siria lave mai na kamata ngāue a hawalo a kos tahiwa hiwa nima. Tau tahiwa hiwa nima na hoko ai ko SAT lau tohi pureanga angaha. Hiwa ono ke hiwa fitu, na hoko ai ko Senior Assistant Teacher Diplomat, lau tohi tataupe. Ta hiwa walu ke hiwa, i he lakanga tatanga aue, ai totaha koe ni a taha fitu sa anuari, wa fe ua. Whiunga katoa e ni tau ngā aue, me tau e wofulu maono. O winwa, waniwa mohu. Waniwa na kamata ngā aue a hawalu, siulai, ta hiwa fitu. Ta hiwa fitu, mo hiwa walu, na hoko ai ko SAT, lau tohi pureanga a whatai. Tahiwa ke wafe, lakanga tataupe, lau tohi pureanga hau matonga tapu. Waf mataha ke waf matolu, na hoko ai ko Infant Mistress Grade 3, lau tohi pureanga matahau. Waf mawha ke waf tahataha, na foki ai hoko SAT, lau tohi pureanga kolowai. Waf tahawa ke waf tahauno, lakanga tataupe, lau tohi pureanga hau foa. Na foki ai hu ke yako kolisi yako whawhai yako. Waf hongo fulu ke waf tahatolu, na ni hoko ai ke lakanga ko Senior Assistant Teacher Diplomat, lau tohi pureanga fasi. Waf tahawa ke waf e wanoa he lakanga tatau, lau tohi pureanga havelu loto. I waf e ua taha, i he lakanga tatau, na hiki mai o ngāui i Inclusive Education Unit. Hiwa ni maa ke waf e, na hoko atuai ka Assistant Teacher Graduate, i he ako whakawhai ako. Waf maa taha, na hiki haki ai ke lakanga ko Senior Lecturer, i he feitu tataupe. Waf mawa na officer in charge i Community Development and Training Center. Waf matolu na hoko ai ko pureako. Tokon pureako leo leo i he Tonga Institute of Higher Education. Waf mawha ke waf manima na ane leo leo ai i he tawhaki o palani ai potu ngawe. Waf mano ke waf mafitu na hoko ai ko Chief Education Officer i he feitu tataupe. Pe he waf mawalu ke waf mahiwa na hoko ai ko tokon tare kita leo leo ka i tawha ke Women's Affairs Divisions. Aho ni mao katopa waf mahiwa na hoko ai ko tokon tare kita i he waa ngahi ako maolungangi. Nea au ke hatolu sa anuari waf mawa ko kakato ki ai ngaue a leiti si atu ki moana vaya. Whiunga ene ngaue ki he potu ngaue me tau e wofulu maono ta moe mahina e tahataha. O ki nau tolueni, na nau mau ai wahenga malolo i ngahi uhinga whawhare mahaki. Se piu ta lolohea ta tafu. E kamata ngau he aurako maas ta hiwa tolu.
E tahiwa tolu na hoko ai ko whaia ko tokoni whakaanganga lau toi pureanga nuku alofa. Tahiwa wha, la kanga tatau ko TUT, ko teacher and certificate teacher, whamore mo ko train and certificate teacher lau toi pureanga angere ia. Tahiwa wha ke tahiwa nima na hoko ko senior assistant teacher lau toi pureanga tatau e te angere ia. Tahiwa ono, i la kanga tatau ka e lau toi pureanga alivi e lai wawa. Tahiwa fitu ke uafe, la kanga tatau ka ine yafu, lau toi pureanga ne yafu. Waf mataha ke waf mawa, i la kanga tatau pe ka SAT, e lau toi pureanga makawe. Waf matolo ke waf mawa, na hoko ai ka teacher in charge grade 3, lau toi pureanga ataunga. Waf manima ke waf mafitu, i la kanga tatau ka i lau toi pureanga tefisi. Waf mavalu ke waf tahafa, i la kanga tatau ka i lau toi pureanga makawe. E waf tahanima ke waf tahiwa, na hoko ai ko SAT lau toi pureanga a where toa. E waf e ua noa ke waf e ua taha, na ihe la kanga tatau pe ko SAT ka ihe lau toi pureanga a makawe. Na e kakato, ai ngā ue koini ai toko tahani, whatatau ke tutuni ai toke tā, i aho wahiwa maasi waf e mātaha, waf e ua taha. Ka atoa ni tau ngā ue, na whiunga me tau e ua fulu mā walu. Ko Paula Vaia, na kamata ngā ue e toko taha koniha o raku February, waf mawa. Waf mataha ke waf mawa, na hoko ai ko SATT, lau tohi pureanga fotuhaa. Waf matolu ke waf tahataha, he la kanga tatau, lau tohi pureanga hawhewa. Waf tahawa, he la kanga tatau, SATT, lau tohi pureanga matuku. Waf tahatolu, he la kanga tatau, lau tohi pureanga mataho. Waf tahawa ke waf tahiwa, he la kanga tatau, lau tohi pureanga hawhewa. Wafe ua noa, i la kanga tatau, lau tohi pureanga a where toa. I wafe ua taha, i la kanga tatau, lau tohi pureanga a ha whewa. Ka kato e ngā ue e tō taha koe ni, ki hao nia mau siulai, wafe mātaha, whiunga katoa e ni ngā ue, pe moe tau e hongfulu māhiwa, moe māhina e nima. O ki nau tolu, ni nau tō tau, rotonga, ai whahita wako koe, ko tau si tua ki ai. Nonga i Saione Soakai. Kamata ngā ue a nonga Saione Soakai, i hauraku February, tahiwa walu hiwa. I tahiwa walu hiwa, na hoko ai ka tokon whaiako i he tonga high school. Tahiwa hiwa taha ke tahiwa hiwa tolu, na hoko ai ka assistant mechanical instructor i he tonga Institute of Science and Technology. Tahiwa hiwa wha ke he waf maa tolu, na ni hoko ai ke he lakanga ko mechanical instructor i he whitu tataupe. Waf maa wha ke waf maa walu, na hoko ai ko tokon pure i he whitu tatau pepe ko tisti. Waf maa walu ia ke he waf e taha wha, pena hoko ai ko pure i he whitu tatau pe. Waf taha wha ke waf taha walu, na hoko ai ko tokon tare kita i he whitu tatau pe kai tāna ke at kei pe moe Tonga Maritime Polytechnical Institute, pe ko TMPI. Waf taha wha ke waf e wataha, na hoko ai pe ko tokon tare kita, ki he waa koia o tisti. Pe aho fitu o katopa, wafe ua taha, na ne tatau mai ki he ngā ue pe moe whanua. Whiunga katoa ngā ue, ai tō taha koi ni, moe tau e tolu ngofulu mā ua, moe mahina e wala. Ko ilai sane, Waterhouse whanua. Ko ilai sane, Waterhouse whanua, na kamata ngā ue, aho tahataha o epileri, wafe tahataha. Le wafe tahataha, ke wafe tahano, na hoko ai ke tokon whaia ko he tonga side school. Waf taha fitu ke waf taha walu, la kanga tatau pe ka ihe wawa o high school. Waf tahiwa, la kanga tatau pe ka ihe akolotoloto a hou mai tonga tapu. Pe waf e wanoa ki he waf e wataha, ihe la kanga tatau pe ka ihe tonga side school. Na tatau mai ai kaunanga ko ini, e aho wanoa Novema, wanoa ua taha. Whiunga katoa e ni tau ngā ue, mai tau e hong fulu. E whao si, ko Daniela Fonokalafi wele. Na kamata ngā ue a taha walo a kosi, waf taha wha. Pe hi waf taha wha na hoko ai ko instructor of marine engineering i he TMPI. Pe me waf taha hiwa, i he lakanga tatau pe, ka i he waasilapa ai potu ngā ue. Pe kone tatau mai pia mihe ngā ue, whiunga katoa e ne tau ngā ue, mo tau e fitu. Whawharanglang, me lai hono ui, o e tau ngā ue o ki nau tolu. O kou kore pe, i tau ki i break he whai ha tau ki koe hiwa, kai tōku whakahoko atu, makakata e polokala. Maro.
Pamal mo ka ngawe, ta pas-pasi mai mua, whainga ko ikuna ngawe. Ke tau, wako tau situa. Ume api-api e taimi, whawhalanglangi. Kore atu whahoko mai tau whakpare. Tau toku wakai ai u item ko ni, ana yang. Reo te sia, aonga, hika. Tau whangu maua, whangu mata. Le sieri, matoto lātu, tau whangu maua. Matamoana, muhtau, wharemaka. Ta whangu mataha. Ana whinau wa motou, manopangai, ta whangu fulu. Sa teki halarewa kaufusi, ta whangu fulu. O tahani kei loka atu i Amerika. Ka wamanak peu kei maana wape. Mere kakala kau fusta hafe. Tau tolong fulma walu. Losena mabuhola musie. Tau tolong fulma walu. Ini fau fatongia fafayak. Tifita moala kalo-kalo. Tau tolong fulma fit. Ana hamala skareti. Tau tolong fulma fit. Heneri o kona toke lau. Tau e tolong fulma fit. Yesieri atu senf ulunga man. Tau e tolong fulma ono. O taia fonua. Tau e tolong fulma anima. Le mek tugia, ta tolong fulma fa. Malo ni kei hao. Hau kini ma fa nunu. Ta ue fulma hiwa. Te vita tari makalahi. Ta ue fulma anima. Cecilia lave mai, tau e fulma ono. Wani wā mohu, tau e ua fulma wha. Pau puaki malolo whawhare maki, lupe hake ai ta aufa, tau tolong fulma aua. Leiti si atu ki moana vaea, tau e tolongo fulu. Se piuta lolohea tatafu, tau e ua fulma avalu. Paula vaea, tau e hon fulma hiva. Uinau tolona e pekia, no ngai sayone soa kai, tau e tolongo fulma aua. Lai sane Waterhouse fonua, tau e hongo fulu. Daniela fono kalafi were, tau e fitu. Pamalo atu.
Korea ki kau wifi ai mai mua tau ki koi fasi ke break ke tau paro. Ko ngai e tau polokalama tau kau whata hatuai. Koe kau iwhi kau polisi. Kau polisi. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 Your faith was strong, but you needed proof. I saw her bathing on the roof, her moody and the moon shining over through you. She tied her to her kitchen chair. She broke her phone and she cut her hair. And from your lips she drew the hallelujah. maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who undrew you. It's not a cry that I hear at night. It's not someone can see the light. It's cold and it's a broken hallelujah. Tau tari mua whawhalangange aho e tau mātau koloa. Ko tau egmi stane tau kōsi, ko tau uni, ko pare mia e no tonga. Ko kawenga e ni ke tau tolu. Tau tari aga tau paspas. Tapke o tō māpafi. Tapke hau eiki mo e whanau hau eiki. Tapke mafi tōki whare māma, whare matāpure. Tapke whai whikau tōki tātari ai, niu mei tōru. Mo kau takilo tū. Tapu atu ke si au leo leo, o ra patau nsila.
kau mai kau ofisa malunga, kau whaiako, ko toa pot ngā iako mo iako ngā we. Pea tala mo whake whakatapu, atu mua ke hufanga e whakatapu kakato, nei kamata ke tau programa. Ka tā mua, ke tau ngofua, ke tau programa he pongpongi ni. Ko whawhita ke o toa mafi, ke tau ausia mo ui mai, ai pongpong whakoroa koin. Ko matuak whiawhia whoki. He whainga maari e ko omi, mo oku ke ukau. He lotu whakataha e potu ngā iako. Ki he wāwhe ua ua. Ko whawhita. Ke whamonua hau koloa. He pongpongin. Ko whamaro ma ke heni. Ke ki motor kotoa. Le mo mate aki e ako. Pea ko mo malolo atu. Malo au pito. Ai moui aki, ai akoi, e tau whanau. O kou poupou kakato, ke sea te wholau, ko whotu mai pot ngā we, ke tau mau atu, ke loloto. Ke tau ki tūri fua, ke tau mua ko ni, ke tau whakako, wāwhe ua ua. Whatawange pe, tau ausia, tau whakao whoou, ai wāwhino. Neongo pepe ha e whakatamaki, te tau kei laka atu pe. Neongo e whakapopo uri, koe māma ngoi maruai, ha wheitu o ki ai honau ngahi mahe ni, ke tokoni hono whakafokfoki mai honau atamai, ke atuunga neanga mahe ni ki ai. O tau ilo ko toka ai mua mou whanau ke hako toka mua. Toko lai whau e whanau o ikai ke nau mau, ai whainga maari e koe ni ke nau kamata mo teu ai, ke teu hua tu koe ni ki ako lau tohi. Ie taini mi koe ako toka mua e ni ai pule anga e whaatolu. Ne tau kamata whakalahi atu whoki, mo e ako kau katoa peko inclusive education, o whakotu ai hato e waa e taha i hoi o ua aki angere ia. O giai ai parani ai potu ngā we, ke tau whakotu hata wako kau katoa whoki, i wawau, kau maa aha apai whoki. Ne tau ririu ai whakotutu e ngahi api ako. O te ako pehe lau tohi o au ke whomua, pa te toki hoko atu ai ke kolisi. Lava heni e tau mua ko ia, koe lava e tau whanau o ako tai totongi, o au ke whomua. Lava heni o tupu mo ako e tau whanau, e tau ngahi lau tohi o guofi pe ke o nau ngahi api. O lawai e tau whanau o ako au ke whomua, te eki ke siwi whafonua, pia lahi aha whainga maari e ke iako, mo nofo, i he malu e loki ako, pia si hene ai drop out i, we nofo he ako, he klasi ono. Koe wāwhe ua, koe fuafua tāu ia, o kui kai ai ke iai ha form 1, i ha ngahi kolisi pe high school ai pule anga. I he wāwhe ua, koe lautohi e whangofuru mātolu, te nau wako o au ke whomua, pia nau toksivi ai ke kolisi. Ka toa ngā ue koe ni, le whai ak peia e pātia ti anga maheni ai potu ngā ue. Pia guai whakatauange, na anga ofa mai a wharepaanga o toi whakaiwi ange ki tau tolu. Ke hoko atu ai pe tau mau atu ke loloto. Koe lava e ngā ue ni, koe tau tari angi. Lava e ngā ue ni, koe tau ngā ue whakataha. Moe tau ofa whonua, koe whakamanatu mai ia, koe ako, koe hasi no ia ai ofa. Taim da tau ne mou ngau e whakatahai, moe panke a mamani. Ahano wakai mo whakalerei e tau silapa. O lawa e ngau e ke silapa me klas taha ke whomua. Koe ngau e koe ni mahu inga, ke whakalerei iange, mo laka mo taimi a silapa. O mahu inga e ni, ke tau whi mau ai ako lerei, pe koe quality education. O palani ai pot ngau e, ke hoko ata ngau e ni, ke silapa e form tolu, ie form fitu. Whamalo atu ke ngahi ako maalunga nge. He alawa mo fuake ngai whakailonga o iloi pe accredit e TNQAP. Whamalo lava, ono lava, o whakahoko ho mo whatongia, tau te fito. Poi pore,
Ai hoko o toko lahi au pito, ai ngahi a koni, e tau ko mahili atu. Whamaloen ke ngahi kolisi mo high school ai pureanga, i homo whailelei ai whatongia, o tu ki mu ai ngahi ako, he ngahi siwi kehe, e form 5 ke form 7. I hola lelei koia e siwi form 1, aniwa fo ou, ko tāri ai ke nau form 7, he tau kahau, he tau ni, karaki. Marau kan dai ton begitu kage tau kahau. E tau ni au tau amana ke tuai. Kia ngahi ngawe lalahi, ai tau potu ngawe. Ulo aki, koi hufi i he ahombo ni te kahau, a tol taha sanuari. Ai konga ulo aki o langa, o tonga side school. Koi whare ako lok taha walu i api mataka. Koi kamata eni hono toi whakataha i o tonga side school. Ki he tau ni, e lele konga lahi o side school i api mataka. Pea toi ngā i he aplau tohi ngere ia. O parani ai pot ngawe, ke lava mo konga wa i he tau ni pe. Ko konga wa, ko hatoi wharea ko lok taha walu. Pea hiki mai lewa, ka toa, ka waia ngere ia, ai whanau i ngere ia, ke side school i ap mataka. Ko ngawe hono ua, ko hiki mai a ofisi ako, be halavu na ki ap mataka. Pa e holoki lewa ho tau ofisi ko ni, ko inga ko langa ko e wharea rea fo ou. O whafofua ke whai a hiki koe ni ke office fo ou, i maasi o tau ni. O ki ai tui e toko ni eni, e whahoko whatongia, ai potu ngā we, i ono whakataha i mai ngahi waa, ki ha whare pe e ta. Koe tolu, koe langa o e laipeli mo e holo a Tonga High School, purako maalunga a Tonga. Koe whakaamu e lawa ai whareni, o whakawhaingo fuai, ai mau whakamatala ai whanau ako, pia toko ni ai ki he nau ako. Pea gui ai a palani ke whakata ai whareni, ke whanau wako o ngahi ako ke he. O whafofua e lava ai ngā weni ki siulai o tau ni. O tui maho inga pe ke whakatoa ngai, ai hoko i tau teau whango fulu ai koristo ngā, kau mai tau whingo fulu maa nima, ai ako maalunga tō ngā he tau ni. Ko hono whaa ko projeki, ko i hao ange ai ako, pe ko safer school, pe au kukonga e ua. Konga ulaki ko whakarere o silapa, mo whakakompiuta hono whakarere o ako, ka wai are ko te whanau ako, toka ngā e ngahi ako, mo whakarere o potu ngā we. Pa koe konga wā koe langa mo whakarere o uloki ako ke maluange. O lere yange ke whakarere i uapi ako, ke oua e mau i ha whakatamaki whakainatula, i ha nau nofo te niti, ai whanau ka tau toki langa fo ou, i ha horo pe mau a loki ako. O whafofua e projeki ki e paanga e whanoa miliona. E toko ni eni ki he tau toi langa fo ou ai ako, e osi e whakatamaki ko eni o i maunga awhi. Whakata o e ako i ho tau whonuani. Lava hen ke ako ai e tau whanau i tongani pe. Lava hen ke whakalaka e ako i ngahi e lia o mahu inga ki tongani. E lava hen ke iaha whainga maalie ki o tau kakai he ngai tawhake he ngā ue mo e ako. Kia nau tolu i muri ke nau foki mai o ngā ue i he university. Ko university whawhonua e kau ke ai tihe, ko ris whawhai ako, ko hatoko taha professionale. E kau whai ako e wāwhe tupu i tonga ni. O whawhofua ke pesendai waunoa ko osle sita, pēnai tuwha te nau IT he weekend. Whakatoa ngā iange ko ostotong he pule a ngā ai resi sita ko. I hono ngāwe le rei aki mo totonu. Ko ia e toi whakalahi atu e pot ngāwe a ngahi computer, e ngahi lab computers. Pa toi whakaivia e tau kau whai ako a ngahi oange ha nau ngahi computer. Ke tokoni ki he nau ngahi ngāwe o whai. Pa kuia e tau mua ke iai a computer he api ako lau tohi kotoa pe. Ka kohono ngāwe hala aki o whakamasiwa mo ui ia. Pea tuku hifu ai, o tau toko la. Ko hoko mi tia whakasosiare hange ko Facebook mo Twitter. Ko iako anga ia, ki ho tau toko la. O ko hoko mi tia whakasosiare, ki ho tau ni ihi. Ko nau ngawe anga ia, mo nau nofo anga.
Ko ngau e hala ake a mitia whakasosiale, ke holoki mo ui, ke ne keina ai loto, we sia ai whakau-kau, pia mole ai si ngahi mo ui. Pot ngau e ako, kau tau i whanau ako. Koe ako ke mo ui, pia langa mo ui. Oku i kai, ke ne teke e mate, mo holoki mo ui. O tūla hoko ai pē, whie mau ai pot ngau e ako, ke mo whakapapa i ho mou kau ngā whanonga. Pea ko uhi ngā ia, o ki ai tau polisi ke mitia sosiale, ke tokoni ko no whakaino hino ki mou tolu, hono ngau e lerei aki ai mitia whakasosiale. Pea mo e mea o kui kai ke tari e he potu ngau e. Whakao si ko lava hono stock take, mo hono wakai ai parani ngau e, whakalakalaka o e ako, e ta wafe ma whake wafe tahiwa, tau e tahanima koin kua hili. E tokon lewa e ni mo no ngahi ngau e koe mo e tau mua ngau e ne ulawe at kia i ki mua i hono whau e tau parani whakakalaka ki hako ki he tau e tahanima ka hoko mai. Kau tau whakatawange pe ke kau mai e ki e whotutu ngau e koe ni pa ke i hoko atoi pe tau ngau e whakataha ki whakamama e hako tupu tau whonua pa mo e tokoni e langa hatonga e tuuloa. O kua atoi popua ke ofa mo e talmonu mea te au pa mo e kabineti. Ai pureanga ni afio ke potu ngau e. Whanau ako mo e kau tau whanau kotoa. Whatawange, tau mao a ako lerei. Merino mo ikuna. He ta ua fe ua. E he kau mai e lau maari e o tua. Mo e tau whetuoni aki. Mo fe poupo aki fok. Lewelewa lea, maaloa o pitu. Koe pē, ai pē te riake une pē he. Ho mai ai a Fiona, pe au mo ui ai. Ho mai, ai whonu ofa hoku loto, koe whekau ke whai. Whawhitai mau koloa. O wae tau ki kauhiwa pē potu ngā weu kui koe Met Voices. Ka kou kore whamore more at hiki i pēa fwoi kāsete. Pē toki whaka wat, i mua u kei kui koe api api a taimi. Ka kou whawhei heni. Ai CEO leo pone pataun sila ke ni whakata atu e whamalo. Malo. Tāpea moe o tua maa Amerik koe eik pare mea tong. Pea moe eik mista ki hea ko pea moe ak ngāu. Tā po ke kere ha hawe ala. Kua hoko koe kere tupua o ako sas o tonga tau ataina. Ato e whakatapu hen, ki he tangata ik whaipekau, Reverend Dr. Tariai Niumeitol, o e Pureako, Apiako, whakateolosia, o si atou tai. Mafito ki whare maama, o maa mafita ua. Kore ke uwhanga at mua, ngai whakatapu kakato e whonua mo e lot, kua apaki he kato ngani, kau whakahoko ato e whatongia rea whakamalo, o e porokalama lot hufia, whawheta, ai pot ngā ue, ki e tau ngā ue, wanoa, uowan. Pea kua o tukua, tomua tukua, ai whawheta i ke tui o e lang, tauhi mo e whakoloa mo ui, kua whai, ma ai whakawhalang-langi, pea tau lawe ai. Ko e whakotutu pea ai tangata mo hufia, ka ko e whakahoko a manaki, whai a lang. O whakasino i he whekite ngak whia o e ahakoe. Whawala e lang. O toa kuloto tuan, vea kute ongo, masive-siva harea. Ka atoi ai whia, maafana. Pea moloto hounga ia ai pot ngā ue ako. Mo ako ngā ue. Kau tareki tanga hiwa a, kau ofisa pule, mo kau ngā ue. Me he vai ko niu toa wā. Mai lahi me i tokalau mama. Lolo halai walu me baba. Whanga yesi te mei hapai. Tau langa nāwhanua, me funga funua, kau mātonga eik. Iho taria. Ai fie matamua ne whai atu. Maho potunga hawe ako. O ke mea mai i whahoko whawhalang-lang. I e kātoanga mahuinga o e aha koen. Kai ke puri ati ki mautol. Lahi e ngai ngawha patongia. Feitu una ki he pureanga. Sias, ponua pia moe whaamiri.
ke tu pe i la a mo tu he taim whainga maari e mo taim whainga tāma ki ha tonga monu i ma whawheta he whakoloa ko whai te whamanat ka te mautol ui ai pe mea taha ke whai ake ngā ue mea pe ko kai ke kaanga i taimi pe wau ki tāni ti ai ofa ko koloa mawinga ia ke tongi i ho maulot pe mo mau whakau kau ka lawa ke hoko ai whatongia whakau whatongia au whai ko whakau whatongia ia e au si ai tau mua o ai mā malahi ne tuku mai he ulak wha mā mangi a tongan ke whakaha ko e ako ko e huelo ia ha anga ia o māma ek wha whalanglang mau patawa o e ai o wha whamalo la hien ki he tarekita o e musika mi he potngau e polisi ai kau tangat kama ai kau fifini fai mai popo ki polokalama mau inga a koin te foka e pamalo make hen ki aki motol ai ngahi tu fifin ai ngahi toko ngai ta oket ku mo fam oni mai mo lava ai tau lerei ma ai pot nga we mau salute ka ti mo ki motol ya mo fa apa lah malo mau fio malo mau tokon malo ai mau si pinga ke mau hoko ato aki ai whatongian ki he kahau. Ko im whakao sio ngau e anga e lot whakawheta i o pongpong ini kono tolu nge au i wango fulu mataha i mi tolu i wataha o kuyai haki fonua o kutui o seni na e kai ke mau o tua na e masiva helerei haleluya kua monu ia eni toki orive e ua. Ure anga moisiasi kai malo hi hafonua. O tamonu e tamau hahau kau kaua. Matonga tuo ngawe hokoloa ke whakamonu lotu ki e eiki maupe ke ne pou ki e lotu o malui atu pou.
Koe kere se ko siso kalaisi ofa e o tua ko e tamai whio e la maari e maani o ni. Te tau tō ko tō pe o whai pia tangata. Amen. Pea koe lava kakato ia o e polokalama ko tau kau whakataha tuai i he houa koe ni. A e polokalama ko ia ka koe houa u ia o e lotu whawheta e potunga o ia ko mo ia ko ngā ue. Whakamafola ngā tonu koe ni whahoko tuia me he holo whare masiwa o e kolisi tailulu i have loto. Ko e whawhe whalanglangi ko e tangatai ki paremia tonga. Eki paremia tonga pea koe eik minisa ia potungawe ako mo ako ngā ue Honorable Huakawa Meiriku koe houa ue lot whawhetai pea mo e poupou whakalau maari e whakako i he tangatai ki pure ako o e apia ko teolosia ko si atoutai whaiwhikau toke tā tari ai niu mei tolu pea nā tau kau whakataha tuai i he polokalama a hono whakakato atu i he houa koe ni me he holo whare masiwa, mei hawe roto, tatau ato i pē kau whaiwhatongia, mei he polokalama mo i oa ue aho. Mei he tau whaita, ia tu pourea, pe whoki a whuatareru tui fua, pe whoki a resea te tohi, motua whahoa, meri lau manu, tau ki whoki he ki he Vikilani House, he hokot mea tau polokalama o e hoatani ka mō mea.